Aski kipan takanitaki kun hamas kaptasa ki churu taki fútbol toque kam jati au naka uthi. Wis teman-teman teka tribunal de resolución de disputas tabak hani hanka kan walta unaka askikiti. Uka masin hakkocha mama markat fiskalia ukaroa uka hujja tije. Kuna teka wis teman-teman ha ukam han walta unak utlatapatka puntunak aparap haspa. Si churro Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin hakim sanatawin nakauthi. Nairi ranantawak kim sa haipiro kaltani. Independiente Petrolero tamaha 10 tongel tamampiwa Estadio Olímpico Pate Toquena nataskani. Ukat soft haipiro ha Universitario de Vito tamaha Atlético Palmasor tamampiwa Estadio Félix Capriles Toquena nataskani. Ukamaraki ukim sakal karumatun kapiskan katanakaruha Real Tomeapo tamaha Universitario de Sucre tamampiwa Estadio Cuarto Centenario Toquena nataskani. Marcelo Hupaha Grecia marcana natani. Kuna teja Olympiacos tamap maam tarupuri. Dia sama marateki kontrat sergentani. Hupaha kintatun kapusin maraniwa. Europa token hawal katamana kerua UEFA tamaha hujan cawayi. Kuna teja haneu fair play financiero pakapkiti. Uka masin ha akataman ha kol payap hani. Uka taipin ha PSG, Roma, Inter de Milan, Juventus, Milan, Besiktas, Olympique de Marsella, ukamarak Monaco tamanakawa ukankapje. Masuruk Europa token mau tatamawan at tawayi. Kuna tek Bundesliga yan tawin ka Borussia Dortmund tamaka magul chusero Hoffenheim tamaratik tawayi. Ukamaraki uhichuroka Europa token walka wintat tamanaka natabkhani. Niya sa La Liga yan tawin ka tungkal wat tungka paskan katanakaroka Real Madrid tamaka Betis tamampiwa Estadio Santiago Bernabeu tokena nataskani. Ukarok chika urchikatani roja Real Sociedad tamaja Atlético de Madrid tamampiwa Estadio Real Arena tokena nataskani. Ukat kim chahai roja Sevilla tamaja Barcelona tamampiwa Estadio Sánchez Pizjuán tokena nataskani. Premier League yan tawin ka pakal kalwachikatani roja Everton tamaja Liverpool tamampiwa Estadio Goodison Park tokena nataskani. Ukamaraki watun kalwaroja Chelsea tamaja West Ham tamam Estadio Stamford Bridge tokena nataskani. Ukat chika urchikatani roja Aston Villa tamaja Manchester City tamampiwa Estadio Villa Park tokena nataskani. Serie A yan tawin ka yatun kalwaroja Fiorentina tamaja Juventus tamampiwa Estadio Artemio Franchi tokena nataskani. Ukat chika ururoja Milan tamaja Inter de Milan tamampiwa Estadio San Siro tokena nataskani. Bundesliga yan tawin ka yatun kalwachikatani roja Union Berlin tamaja Bayern Munich tamampiwa Estadio Anderlecht Forstay tokena nataskani. Ligue 1 yan tawin hatun kamayan alwapacharoja Auxerre tamaja Olympique de Marsella tamampiwa Estadio AB Deschamps tokena nataskani. Ukat kins haipiroja Nantes tamaja PSG tamampiwa Stade de la Bourgeois tokena nataskarakini. Uka kiu hilat kuyakanaka yakhor kama maha charuntawita kanitaki.